tariki ya 17 Mata 2025 muri village Urugwiro ahateraniye inama y'abaminisitiri yobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama hari ibyemezo yafashe ndetse hari n'ibyo yavuguruye. Buri wese ushobora kubona internet yabashije kuba yabona inyandiko zitandukanye z'ibyavugiwe muri iyo nama z'ibyemezo byafashwe. Ariko nka M-Quiz Entertainment tugiye kureba bimwe mu tigeze mubona ku mbuga nkoranyambaga byinshi byatangajwe n'inama y'abaminisitiri iriyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ku ngingo ya mbere, inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko. Umushinga w'itegeko rihinduye itegeko nomero 066 akarongo 2024 yo kuwa 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2024-2025. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki ya Korea y'ubucuruzi bw'isohoka n'ibyinjira mu gihugu yerekeranye n'inguzanyo igenewe ishyirwaho rya laboratoire ihuriweho y'ubumenyi n'ikoranabuhanga yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 4 Ukuboza 2024. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega nyafurika gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere isoko ry'imari mu Rwanda yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 13 Ukuboza 2024. Imishinga ibiri y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki nyafurika itsura amajyambere yerekeranye inguzanyo zigenewe umushinga w'iterambere ihuriweho n'u Burundi n'u Rwanda yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 16 Ukuboza 2024. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki nyafurika itsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere ubwikorezi bwo mu mujyi wa Kigali yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 20 Ukuboza 2024. Ku ngingo ya kabiri, inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira. Iteka rya Perezida ryongera umubare w'amafaranga ya pansiyo n'ay'ibyago bikomoka ku kazi atangwa n'urwego rw'iteganyirize mu Rwanda. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho sitati yihariye igenga abakozi bashinzwe igorora. Ingingo ya gatatu, inama y'abaminisitiri yemeje politike, porogaramu n'ingamba zikurikira: kongera serivisi z'ubuvuzi zishingirwa mu bwisungane hamwe n'inkomoko y'inyongera y'amafaranga yo kunganira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, ivugururwa ry'ibiciro by'ibikorwa by'ubuvuzi. Ku ngingo ya kane, inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakurikira: Khalid Musa Dafara, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Alfredo Dombe, ambasaderi wa Repubulika ya Angola mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Dr. Bibu Garius Kambaga, uhagarariye Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Zabavu François Xavier, ambasaderi wa Repubulika ya Cote d'Ivoire mu Rwanda afite icyicaro i Kinshasa; Layas Ali Hassani, ambasaderi wa Repubulika yunze ubumwe ya Somalia mu Rwanda afite icyicaro i Dar es Salaam; Antonio José Nunes de Azevedo, uhagarariye inyungu ya Portugal mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Wilhelmina, uhagarariye UNICEF mu Rwanda. Ku ngingo ya gatanu, inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: umutwe w'abadepite, Julien Ngabonziza yagizwe umunyamabanga mukuru wungirije; Augustin Mico yagizwe umuyobozi ushinzwe kugenzura komite z'inteko ishinga amategeko, Director General of Parliamentary Committee Management; Donata Mukamurenzi yagizwe umuyobozi ushinzwe iyubahiriza tegeko, imikorere n'ihererekanya bubasha mu nteko ishinga amategeko, Director General of Legislative Procedure and Translation Service. Jean Dodier Uwitonze yagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubushakashatsi, Director General of Parliamentary and Research Analysis. Christine Uwimbabazi yagizwe ushinzwe gusesengura ingamba z'ubukungu. Izi nshingano kandi zahawe Leopold Ringuyeneza, Economic Policy Analyst. Olivier Rubibi na Viviane Gakire Kabeho bagizwe abayobozi bashinzwe isesengura ry'ingamba z'imiyoborere, Social and Governance Policy Analyst. Sylvestre Ndahayo yagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye no gusemura, Translation Analyst. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda.
Christian Twahirwa yagizwe umuyobozi ushinzwe inganda no kwihangira umurimo, Director General of Industry and Entrepreneurship. Dorene Ntawe Basa Hategekimana agirwa umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari, Director General of Trade and Investment. Moses Twesige Turatsinze yagizwe umuyobozi ushinzwe gutegura, gukurikirana no gusuzuma ibikorwa, Director General of Planning, Monitoring and Evaluation. Kase Karangwa yagizwe umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'uruhererekane rw'ibicuruzwa, Value Chain Sector Analysis. Fred Mugabe yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura ingamba, Industrial Policy Analysis. Alphonse Kwizera yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura gahunda ya Made in Rwanda. Diane Mahoro Mutoni yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura ingamba z'ubucuruzi, Trade Policy Analysis. Pacifique Mugwaneza yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura ingamba za Cooperative Policy Analysis. Minisiteri y'Uburezi, Rose Baguma umuyobozi w'ishami rishinzwe ingamba, Head of Education Policy Department. Adi Umulisa yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe gutegura, gukurikirana no gusuzuma ibikorwa by'iyi minisiteri, Head of Education Sector Planning, Monitoring and Evaluation Department. Jimmy Christian Byukusenge yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire, Director General of Corporate Service. Esther Shabane Tuyizere yagizwe umujyanama wa Minisitiri w'Uburezi. Jean Baptiste Dosa Niyibizi yagizwe ushinzwe ibijyanye n'amategeko, Legal Analysis. Ikigo gishinzwe amashuri makuru HEC, Dr. Edouard Kadozi yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amashuri makuru. Dr. Flora Mutezigaju wagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze, REB. Karireno Mutoni wagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Hashyizweho kandi abahuzabikorwa b'uburezi mu ntara. Emmanuel Butera ari mu ntara y'Iburasirazuba, Augustin Uwimana akazakorera mu ntara y'Amajyaruguru, Christophe Nsengiyaremye agakorera mu ntara y'Amajyepfo, Eric Niyongabo akazaba umuhuzabikorwa w'umujyi wa Kigali, mu gihe Jean de Dieu Ntaganira ari umuhuzabikorwa mu ntara y'Iburengerazuba. Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal King Faisal Hospital byahawe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubuvuzi, Dr. Digare Karimba. Abagize inama y'ubuyobozi y'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal barimo Dr. Nseri Kalisa wagizwe perezida, Dr. Nathalie MC Cole agirwa vice perezida. Harimo kandi Israel Bime, Dr. Sanctus Musafiri, Dr. Regis Hitimana, Florence Singa, Theogene Maniragaba, Jeannette Rwigamba na Natasha Butera. Mu rwego rushinzwe kugenzura iyubahiriza ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu, Agnes Muhongerwa yagizwe umugenzuzi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya akarengane n'ihohoterwa bishingiye ku gitsina. Ibindi Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 1 Gashyantare 2025 mu Rwanda azizihizwa umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 31. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 10 kugeza 14 Gashyantare 2025 mu Rwanda hazaterana inama mpuzamahanga igamije gusangira ubunararibonye muri gahunda zo gufasha abaturage kwivana mu bukene binyuze mu guhanga imirimo. Ibyo ni bimwe mu byavuzwe bindi mutigeze mubona kuri Yellow Paper, mutigeze mubona mu bindi binyamakuru bitandukanye. Ibi ngibi byose mbere naguteguriye kugira ngo umenye byose byavugiye mu nama y'abaminisitiri n'abayobozi batowe bashyizwe no mu nshingano. Iyo biguteguriye nkanabikugezaho ndi Kwizera Elise.